friend na unfi nti me maame no me chime chinchin esa wanfi me na maame to na nti omo ka say fibroid nti omo be me operation nti ye kwa na doctor na ka kire me say dabi sana ade na ye na ye sunsum ade nti ye nkɔpa obi a oye sunsum ayi ansa ma be operation na ye kwa nti ampa so maame ne hwe me tebe ka 1 month na maame ka say no kwa say fibroid ne wo ho by nonsense ede e wo ho inti on mami na me papa bia ta denti famani okay bia ta denti famani inti se me akosinsu efe we wa sem bia onu me maami no we bu chire me nipu ena ko hwe mu dana ma e me nipu na ka ba 20 years ni 20 years ni you go see to madam all friend man na ready for no nka na asem na me di ni prim kwa na nya bere na mtiko ni ati na nya bere pa we ni mbe bia me tie na nya bere papa enya live dey say akosi to me bom di radio so akosi to bom di o radio so a adiam di me ya no we ni da ni asem no ma o say anu ni asem no na rasta for dem ka sunsum ntimi ware mo ana mo so kwai da mo ho oh and there o ye ni pankon ade a eden ya enti ene me ma no so say mo sunsum ware wo mo enti ene ye di odifo same aba ha sa asem we di mi say ene je say response for no mepa me free soro a me nya answers na ye sorry enti fra wu nya na ka chan say the topic is spiritual marriage fra no say omo ware mema so mo ware enkra so mo ware empanyufo na yesi omo so pompa de efe so fo na de ntia me omo ne aba me da shi na me che wa ko aba po first question ade no mpe ma no mo ho efe say say o say mo bia pe de efe na susu no so pe de efe papa mo kra de mo pe de efe che nipa susu no God go punish them God go punish them pe de efe che nipa ene me bisa wo sem papa yesu be ya no pa yo entimi show ene de wentie bia wa ha wo ho wo ye ba kan na eye ekwabem kwa na otiminya ana otiminyi dru stage because utie Francis nkomo ya o si be 7 years ebe eno start me bisa ni age am person me bisa no so ma wo hwe ni fie na wakọ nanim kakra obi timinyi ansa na wenya sa de na aya esie omo on se obi timinyi ansa na sunsun na bewale no on se tumi ni bi wo a otwam ohun pe na opɛ wa no awale wo na ohun a on se obi wo a wa ahobambo enti tumi no anta ontimi wale no enti ene obekɔ no akɔpɛ foforo sɛ de be ma otimi hia oba opɛ na wo mpene no akɔpɛ foforo no wa pene no saa na sunsum se etie okay enti sunsum no wale wo a wo se wo ni kyese wo ma wo ne nye kyese wo ankasa na ni giede ebi ni wabra bo okay bo na ofie okay Jomo okay. Where did you come from? Madam, after me for friends Obuase. But I'm a ball live band. Metonyo. Anti Fiti Accra. Ba Kumasi 2000. Accra Jamestown. Okay. Ba Kumasi 2001. 2001. Hina what's now? But me koba. Oko crime ba. And I be hina ofi. Meti Jamestown. 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 What where there? So around him. High Street. That's right. Yo, bombing come me to come na see honestly me ti ase ma ne de omo kan ya na enya me wanwa. Okay. But me nya be ma sunsun aware so be kana sem da. Bombing come na the sofo a. Okay. And asem no nyina ne say na meti Accra. Nti me so me be live band me tonyo. Ti ba ne say na me see there bi na me kotem akoye program. Na me see there be we say metimi ho twi nyom ni yie. Asi kire say de omo si ye e kan nyom no ho asemfa. Wana misumi ya den meto anamo abakumase I was 2001 me buy timbanya band bia minimum e sha ase wo Cadillac abusua okay timbanya mu na mana bibia be kama timisa dwane ko fie back timi call kra na abusua me ko du fie abusua ho nya no me demirika ebi asema yesi mehu saman ebusuan ne hwan Accra Jamestown Mabusuan fo na wo se wewu ada wo be che wo Kumasi ada I say be che be 7 years oh okay I'm your first born you say Accra wanya 18 years nti eba na sa no so
me call back e ba na me check me ba no say we say mitimi nya no na me gie ne number tin say ne ma no say ne ba ma foforo awo na wo trent no say ade o ne me obiom but ne ma me ho na akola no wo tin ba no nso de me ne wo ne ho pa nti any time bia no pe say me nya bi kakra na ma sen no nti no so frame na me so ma frame da me nya say na ma sen no me nya say na ma sen no tin no no na no why I find say that was 7 years ni na me ko won baby say me say live band for the audio na ma pemo wow ni nya bi voice na obi an fle wala beba we have a ko nyom ba ko anyhow na me na ayo himai ana mka chensa mistre no pese me ne tina o say wow efe ti lockdown no mo no na me kwa anti ya break we no kakra ba say ya break tu abi o ya ni ya bi di chair me mka chensa de bi ya di me ntimi ti mistre no o de on park any tools nti I say okoye be 5 to 1 year time na me say me da ho na bi ni ma beda hold on o say uhu no 7 years ago yes so I don't know now na buy and share you say 2021 no part we say problem we spiritual marriage no 7 years we na uhu ye 7 years in here e da me so 7 years okay nti e ba nza na me say we there we say me there me check me da ho sa no bi ni ma beda me da ho na I say be wana ya me ni beba me so ai mi so le ya pe na me ke mo afo me say na wani na we dey baby dia we say mi so ti baby sa na me dwene ho sa na me madam fo na me share that time ya say me ka chere say chale madam fo busy oda obi ni beda e no si fe enyo sa de na enyo so okay makoha ya chirem baby makoho makotu ya 5 million dago ya cho baby enkomo de monitor phone and enkomo me no be bodem ha no nyankoi tu obi no be da pay keke nti e ba ne sana o me chirem baby ana me koho e si ni pa no ya ade say yewo tachema apima akare ni nyina ebeto ayeye ene asedanwom ede ama nyankopon esan say de na ye ni enna de na ye nsusu se ebebem no abam sa ede ama yempo abro yadwen ene yenti ase so yewa mu nyina aha ede ba akoma mu nsam dwumadie so ewo akoma 87.9 yeda mu nyina ma se de biara modi mafidie no eto ha na mutie yen na mohwe yen enso ubenya yen ewo Facebook na YouTube ubenya yen ewo ho na frewu nua bi nso se ontie yen ewo akoma 87.9 Electoral Commissioner okasa ewo TV no so emrepam se owie ntam de a mubehu yen ewo ho we wie ntam a still show goes on ye wo ho na ye videos ne ye pictures ne de so person ne uhu afefe de anwade eni de yetiefo eni yadofo maboa yen ama yakoye prisons achede part 1 ewo central prisons na agese motoa yen ewo Facebook honom mubehu yen ewo honom enti midin e de beaches biogabra mini minuanom ene nenso yede akomam nsam dwumedie no e de ebremu na mamidi kan ema omo akwaba na me bi se omo se omo tachirema no ene tachirema no e di asem enom de be ka kire nyankopon nom de be ka kire yetiefo era woko wenim de fiti enra na eheda nkomi ye di asem a sa fona munnya sa o hia se bibi be ma ho aye hia na ho adwoa na ya no kra de bibi be enye sa obotom nya na o nye botom se nyam na metua
botomu nye menye mpeta mchese se nye ntie bia obi tie wa no hu mobo na nkodi kakra betu no de ska de se pokora nsu atagumti kano de botomu ye eba ya ka ene ade sa me ka cha papa reverend no mo no na fitian na oba ni mudi nya kro wi afre na council no so obi ama broken heart o so no so na ya mo bi broken heart o wasre ai na be so wasre enti papa me pa cha oba ni fitian ra nyina ni mudi nye nti reverend omo no wi ene fra oba na bi sa se ra e de na ye wo mi me bi sa no me ka o say everything is all right, but the face doesn't show all right, the face doesn't show all right. Ana eta we nyine kase yemre bibia be fine what mood no ma sa na etimi but man show so why e china so koye so hwe na yesa de ne obawe o we de be ye ra no kra won sam kra ka ho be try na pressure o me so sa na no kwa to spirit so Aunty Bea no kra de Kenya studio be kwa nka wi esesa na de ato aso enya hwe me afi na me so be ko bi ato aso we yesa obebu ma be mu the budi and de be ko me ya me kwa fa we na ma enti Kenya ho Aunty Bea mati ai me na nsem se ko mo ya hye me so sa na mse da bi ye ma mo be hye ye so sa enti me so Kenya ho why sister oye Aunty Bea I know voice ne ye na wo de ne nye ne ra de ne ye na ya mo mudi sisansa na okay die asem wa mo mienu na me dream me hu aduane cross ayi wo fo mo mudi bo mu so ayi na aduane mo fa me ni onu ne di o ende me mi se aduane kro ohoye ajana dom ye de nyame ase enne wo hwe so am yakwa ba idie na aseda na ye de nyame ase ende me se mo tachere ma no mo tachere ma e de na mo de beka amerade Aunty Bea yes Aunty Bea yes yetifo Kumasi ai Ghana yenyomuden yenyomudeni mo yebwe Aunty Bea ye ni hwe ka de beka ne se akomatifo Asanteman Ghana man Aunty Bea akoma mu nsem eni media general nyina yesi mo omaya de nyankopon hira obi biara do de bi baaye de wanfa bia mba Aunty Bea de ne de nam kwanso enye easy hwe do prison wo se de no musi bogie so Aunty Bea Asanteman ya de Ghana man ya de yetiefo so hye ye nimonyam se ye koe no mo se omoda ase Aunty Bea aseda no ye de bi so mo ma ya de yedi gu wota se me ana agime so de bia me ka se me kodam wa me hwe ne ma ba na esigu no hu se ne esi Aunty Bea jai okay jayen suda yetiefo nyame nhiro mo me se aka me nhyiafo den ka chire onkra na hwe ombedi dem akokọ ba obani ma me woni di abebe sere ene sa nhwa ye ke ka kono ombedi di de enti na ye kware no mo se de no mo se omo be pe de o omo be de wa omo pe de omodi omo gospel be say ko for high life era yeah kabi ba be ye wi be shada ye special one and de yakoso nyina ye be mo bie hu e wo ye screens ne ye Facebook ko ni nyina kabi ma me Aunty Bea ya ka ne say ye di chedi ampo Nyankopon da obi bia ase se omo ama ye ni mo enwu ase na omo hye ye ni monyam se de omo hye ye ni monyam ye sere oso chedi ampo Nyankopon se wono so nhye omo ni monyam but obi eskani free mobile bia erade nhye sa boto ni mo na omo akoma so ade no nti odi tu sa gidia na mo no erade nam so na wonye emfama omo na ensho no Kristo di ani monyam ye do mo ase yas me be kanyina ya aseda enya nyame nhira ene yesere dia mo me da spa nti enne me motivation no me try say aye ama woni so de obi eye ma obi o kwa nka akọ no wosanka akọ 10 Ghana cedis we nya 10 Ghana cedis na ma but when jawsa o ma 2 cedis o ma 3 cedis o ma 5 cedis one ma obi ne nko ampo no ma weni enso enti enne ye motivation na ye de ma ye nyina ene se so obi ye ade ma wa aya ma weni enso na enne se me Aunty Bea me ni menua mai ene production team ene general manager se yanka se ye ni anso de ma ye na ye ya abaifo na ye ya abaifo ye da mase papa nam se enche bia no de course ni nyina no mu behu e wo ye squeeze ne so na ansa na no me ranfa yen kwa ya boafo ho de kwa ya boafo no ho ba hwie a na afi de niam nyina ededa na kwan mu na afi ya mamakọ de ikoye e wo Kumasi Central Prisons ye be mu ma hwe niam no na wetie de mpanyimfo kan ye ni senia ya boafo ye tiefo ni ya hwefo maboa yen am yakoye prisons achede part 1 ene ye part 1 e benada
eye part 2 nti erako yekoya boafo ho ye ba na fe ya be show ye niama ne ye course wo central prisons no ya be show ama ye tiefo ne ahwefo ehu de course yo Aunty Bea me das papa abusuafo ye peska Aunty Bea na ode abo dwumadie no eho bra ne senti ye kodankefo akache omo se fa ya de bi etete wo bra na titiriu eye enamu enyarewa ahodo wo se ode eye gono syphilis ne candidate se ba won san fa nko ebiem da biara da ne senti fo ni chemu ewo dank herbal complex limited wo mo akache na mo enhwe entu sa yade ni nyina se emfa ema syphilis be mo abodam ebetimi so am wani efrenti tutu ho na mo animoni mu ya na bibia so ntimi enkonkan emfa ema won tentem said de be ya sa ha we ente enka oso Kumasi Pechi number 2 Urban City Life Hybrid School no 0266593330 na fe 0244017556 o from one number jo so na de ha ubia no enkanka enamu nyarewa hodo no wo mo ahwe etu ase e de amount current stick ventures akache na mede wadri wo mo na akofa Zahara Herbal Products no e de aba adwama sunsanti pebito me se wono kwa ka de eye wo e chen nipa wo te store no ano no say your pharmacy chemical anasa herbal shop no kwa o chirechire mu yade na bia o maposo na ye me ya mintimi ni di mintimi nya me ho hwe na me dakora so mintimi na ene ade wo chirechire mu sa obehwem na wayi ho aduro e de amount na aduro no etimi akosasa yade no e de amount ne senti ye wo hindi herbal mixture ye wo Zahara G capsules Zahara man capsules na face no ye wo Zahara herbal mixture no ankasa na opedodo atudia na wa Fred Dr. Penny e wo 0246348334 ana 0248569335 na omo angel so enhwe ensiesie nipadua no emfa ema grofan odenden grofan odenden mi su shiaka no aye gina ne tobi na eboa ne da fom pa wan shiaka ne nso abowura pharmacy chemical anasa herbal shop bia mo so pe grofan eduro no adi koko aye no bonsi adi koko mfonyini ato ho ba ko ya pai mu ba ko nso so ye nyam pai mu na ya twere ho grofan chese box no eye yellow ai na tuwa nso so efe pa ne sent wo shia grofan na wato bia no mese be yanka busua no monto bi nsi dining table no so mu didi wi a na obi anum bi ansa na mu nyina amafredi na bibia nso atimi akonkan enyare ansa na wape grofan ye kira kwan monto nsi fie eye busua nchemfa ye de natural cocoa ya na aye nuanumra hodo we cocoa mu no eboawo na amanipadua no anyini brombrom na ayefe na bibia nso atimi akonkan na ya de esuro nipadua no ne scientific ni kire mu ne pebito ewo ba bia ye ton no bia misti e ba obenya bia to kejetiam rom apidank wo mrom smart heba wo boase pfa ewo tafo new road and afi Colinac wo Ashtown Kingswalk ewo enkrampuni mantemu enchiremu bia Fred Dr. Grofan anasa Dr. Mensa said the man atu ne din no esa amanfo se na mo Mensa na mayie ebi so se e ba na chese omo ya se dwo dwe sa Grofan adaro mani nyina ye afri ho 0244596532 Grofan Herbal Tonic was it makes you grow fine. Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosia Duaya ohine na kache na mede wadream me sure for di chemu ho hwe enei entna ma yade emfa wo entwala na no mo nsie do e wo bra power eje na konwa na wabo ademu ahwanyale wa hodo e de ho aduro atimi aka no ne santifo ni chemu wo na kache ni nyina ba bia ban bia okọ no ma de tete bia no obehwe no watimi atu afiri ho e de ama na nipadua no enya apomode mapa me so obekọ na be ba sumdue mu a e ya apomode mapa ai wanya pomode mapa wuntimi nkoma wuntimi nya hwe nipa benya wo na free ade ama me ne wanse ni nyina e ya de kuro ya ne sentifo ni chemu ho wo se liver nasrade adore ho siatika yade na abeso oto asintini e twodwe ya eno so wo de ko behwe na watu ase e de amawo dompe ne se ato afa ho ana asa ebuo eno so obehwe e de ho aduru aka no company also de wotenete hepatitis ni nyina wo ho aduru ho no ma wo hwe etu ase e de amawo nti say hepatitis A B C D ni nyina wo de kwa obetu ase Kumasi fo mo nkofe yi ase Lake Bosomtwe Kwantempo ne so woni Jasbo filling station no e na ehwe animu ya so besi wa ya junction afi so enkramo kwa benyapo kwase ACP main road na atakrade fo nso ya kwa Anaji estate oni Anaji MA primary school no e na ehwe animu woni mu de na twedi amponya nkropon adum ni nyansa ene nimdie ewo ayaresam nti no watna se edi niam awe nyina keka bom di nupa bia ba emonten so eye dua ya herbal malamix malaria fever ni general body pains asie ebetum
Hebaton heba mesha ne powder boa na boost immune system no juka ju heba mesha wo be ma ya no bi na edu mensem cough care heba mesha eye ma wo mo bowa e wana betena oso ache o last stop aduro nie no bi ebeyi na e de afi ho adua ya heba tonic wontimi ndawa no mu atu wontimi ne dia me show me kan food pay e de ama se pebito na nom na entu yade ni na se enfri obenya nro bi ato e wo misti heba mrom apidank mrom Freddy Menske o dani heba shop mrom na Colinac e wo Ashtown Fre Dr. Akosia Duaya, it was 0200383831 and after 0244544422. Dr. Bejo so na o ha no amane ye yade mu nsem no we ye fi ho ede amaw na nyankropon ya adomu Akosia de di yanim ya Jumedie kese shonko bi ekoso Akoma Festival of 9 Lessons and Carols ye no wo Calvary Methodist Church amokom anopa no nkono Akosia da 22nd December 2024 ena Jumedie no eba so ye sradofo ne atiefo nyina asemomra na ye nyina ye nkwahwimum se dada bia ye amunyi yemu na amoye ma ne ye fe no momra ne enkoye enhye Kristo die monyam choral music ahodo ye betu bi na afi Bible readings ne so no bibia be ye kama in order e be hye na ayefe na aye kama na ejumekuo bi aso yasen tete natural spices Grace Phyto Clinic home sweet cereal legume mix for eka ho Oceans spray drink and afi neat tea roll ne enidaso ho herbal clinic Akoma 87.9 dey se wo da Akoma so ne santi dey be ye amwani agenko a eno ena ye be ye Aunty Bea yes darling international once me me phone to sam papa bi wo US What's me fa mo bronya de emfama nyame nshira no ai nyame nshira ne pa Reverend Sam namely or Dallas US wow donation no the kind of people no ena o sign we be sign to so say ya ko hwa me phone na quick o se me fa mo bronya de ma me to di e won from esa ko ba ta kwem fom o timisia na de ma it was papa ladies no mo se mo da se so we di kai de mo bro obi am bro mo bronya de won we di kia bro mo bronya de o mo da se okay and say ye baba be ko Kumasi Central Prisons adofo de mo ye ma yen ye be su kire mo be busumi mienu enie na ye ka say ye ko Akoma Prisons achede no de mo ye ma yen no eho enkomo na say ye ne mo ebebo na me ye ndi kan enhwe eniama na mode bre yen no ene ya na mo wa ye tu ye ne de ko Central Prisons ho no me ye di kan enhwe no ye wi a omo kasa ye ene de kokoso enyina no ye be mo hunu nyina nti no say presentations na ye ready a if macho wo ma ye nhwe na enkomo wo ho apart from prisons achede no ye papa bi wa ha ye ne be bon komo nti we eye eniama no ye parky wo ye office ya na ha sanitary part de mi wan de ni age papa because man no ne toy omodin na toilet roll de disi niama a draw box na me nia no fa maneuver de bre ye no penny company ye ka se ye pedro omoma ye bie nti omuso edro no enesi so no nti biscuit wom ti tomatoes ewom entade ewom chale water ewom toilet roll ewom washing powder ewom gari ewom beans wom disinfectant ewom semuna ye disi niama ewom eniama me refi bia na drinks aha beans ebro gari emo sardine sardine count sardine be come enhia ai sardine anwa tin tomatoes ai na duvet best spread no ai no de ye tudin ye say no de enko business no because yeah ye pese be ko business no omo fa anya hwe wo mo dem ho etu duvet ne de papa na de be che yen papa adum na be che ye duvet papa duvet ne de yes ye de ma prison officers no omo su bronya de exactly enti no omo so maame aba enti niama ne na ye yi gu ho no nsuo home sweet cereal legume Tom Brown ai chale water eno so e wo scrubbing brush enso e ka ho bi e na disinfectant enso e ka ho parazone enso e ka ho enti niama no e na ye yi gu ho no enti we prisons achede part 1 eniama ene ye do koye ye ka se ye tudin a e be da so nti entimi entudin enti we de ye call Central Prisons anopa ya na ye pictures no na e show ntumi ahwe yen enso e wo Facebook
and I say YouTube when yan ewo na more access to you Onia TV no and also mo be nyan na mo be hu yan ewo and ne de mo be ye ma ye no ya chem any ye de greater part no ye de akọ Central Prisons esan say ho no e na omodoso pa into the greater part of it no ye de ko ho no na mom ensan na boxes wo na boxes nyina e ka ho ai ye sorting out e man tade e man tade ni nyina e na drinks soft drinks e na ye de e ko na Congo ointment ai Congo ointment e no so ka ho bi e na ye de e ko ye enti we e ye de ko ho no na fei de moma yen kotie ye station manager Ransford Nana Osei Asari Kumase Akoma FM ye station manager but aye si ye ni sunti a e ma ye no ma ye ntie ni kakra no the time na ye wura inside a ye ni prisoners ni edi nkomo no e ho e na okasa wo ho nti no but o se no so aye ready a mo ma ye ntie ye station manager ono so ni nkomo kakra Akoma FM na ene ya ma be mo na wa ha Ronya asu ya ni abafu ani afufuru egibom afi yofu yoba na ye ni anu ma mo so mo wa ha ya kambu na ye dibu na ye be branches sem akaso ebe Akoma it's a very tremendous situation therefore a soft promise now of the branches sem akabi as I say na Akoma ni some program ya na so de ba ye no enne ye ko na ye ko traso and then precious and being suffered about na moving our to me that was some of the priest of the program. It is a little here. Akoma FM and the one I watch on TV, and I want to the mission, one of women, and the other son, but Yama Yadaba and in Tadimo, in Popo, Vince room, and room, this room, this room, I said, yeah, going away. Now do not come out for you, senior. Boss Carolyn, and that is pure mommy. And then Obia Mame Abba Ampana. What say? O Casano, what's in the debut with you? Aha, yet me encha imate name Emma Muhu Omo, and Yakra say Yebema Muhu Omo, and see Enna Moti de Deno, but o many money dear, now Muhu, Edru baby dear, ye chow monase, Emma Muhu say, baby Omo. Ena ye twa wo monase but o mani mu de mu hu eno mo ye de bi so boa ye e ma ye yi eniama no enti ye manager kasa wie ye no na e was 2IC second in command Master Central Prisons ono nso e kasa e de mayen ye friend no officer Tachi ana commander Tachi ono nso e kasa kakra enti mu mayen tie commander Tachi enso kasa 2IC Kumasi Central Prisons tie ni kakra Akoma ye pharmacy nyame shira mu nyina Esan Setembia prisons. Yepono ya tutumunti. Ya na manfo na mabonten a monhu de esi wo ha. Nanso no ye play important role ma society asumudwo omo a omutumi da. Je se so nipa e wo ha ebinum abonten anka asumwie enni ho. Na mmom ni nyina achi Akoma FM akai se sa nipa na e wo ha no ho hia so okina bi no omfiri ha na omoba aya abonten a omutumi ayi nipa papa. Enti no oma de ya damasesem de sa de niema yi abrɛ ye de be mo ahu sa amanfo do mo wa abonten enti so obi wa adwemmɔne bi so kura wo ni tima ye srɛ mo se o mo nsesa na o mo pie nso a ya ye wa abonten no ye mmɔden na ye nyi o mo ntum sebe ya o mbetimi asesa afiri o mo bɔne ho de be ya o mbetimi asesa efiri omo ebone ho se omo ba ne etnetni yensa wo mo so na yenje omo antumu a eno krasan pia won se omo nkoye bone ni biom na omo nkoda ho because ho no mo kwa se ni omo si do omo ho wo ho no enti na o san pese oye bone kra na onsan enko 22IC Kumasi Central Prisons ena mote se ono so e kasa na ye wie ye no na o se PR enso any inmate no edi enkomo kakra
enti supo Bukari ono nso any inmate no kasai na moma yentie supo so enkoma ode ball ni nawfo say so maye nawfo ni enuanom kra wo hwe relationship da officers na any inmate na efe kra keke pato yentie ono nso so no aye no anu wo fie ha no do ye bi amutu papa yes na sanya ya no sanya ya no mijina ha na chese asemoba ana anya me kra nyame nkwa na mijina yoro ahoho ewo mechi muni bomo munya guys nti muni bomo munya guys nti muni bomo babide muni bomo bale ni bomo bale ni bomo mana ye de ba no kra imate no kra omuhu so ewu na kankama ye de ayeduane amomadi ana se ye de ama wo mumpu but nyama ye de koye ni nyino mo so jealous no mo tudi nche imate no enyama akomafo de abramu nie enyama amadofo mo hwe onua TV o mo de abramu nie emrepem no obia ma me beba nti okase no mbedi mutu na enya mutu obia keke na mutu no mbedi no ye special emutu kind courtesy say mo boa ye ne yetimi to mo na ye de ekoma wo mo enti supo Bukari ono nso enono na fei ye wie ye no na papa promise ya ye sofo ye in-house papa promise ono nso ne ye ne koye oye sofo Reverend Promise Ofori ono nso ne ye kobi na o se okan kranhyesem edema inmates no no mu say bebi omoda no ye empower yakopon so empower enti bachom ye ntie Reverend Promise Ofori enso encouragement na odema inmates no Akempa eni akoma pa a mo de ben nanti abomo bra emfa no ba bi amowo mo fi ha mo be ni pa kese da che Joseph emre bi no de fiase okoda enya de boni a oyeye ne mu bi twa so nanso obega na ni hwe Awurade no ye na din se obegina man kore Emre suya no kuran ebedima etimi hyam kuran se emfa hu se empese nipa kuran na akoko no a eno ane se obenya ahunu anopa mi kan se bi se mistake enye killer mistake teacher mistake in communipa nemo mistake in teacher all chilo eni amapa bi a wo betimi ni asesa ho what bi akọ abrabo wo boni yie na me tinya me edi se efrimre koi Awurade obetini mo achi as say mistake enye killer mistake teacher mistake in communica nemo mistake in teacher all chilo eni amapa bi a obetini ni asesa ho what bi akọ abrabo wo boni yie na me tinya me edi se efrimre koi Awurade obetini mo achi on asama Reverend Promise kan no me ho na me ankasa me de tu me chi mo say mistake is not a killer but it is a teacher we ye mistake a enye se enu nko na eku na emum e kyerɛw se be ya wo se me yesa de we na mfomso aba nti unkonko ye bio me gidi se obi da ho no ma sa asem we nko a wate ni nti no opie na oba de na okoye ye na e ma ne koda ho no onsan enye bio afei na yenya PR Bukari ne voice ne tuma yentie ono so superintendent Bukari yentie ne voice ne ye ba sese ya so no aye no anu wo fie ha no do ye bi amutu papa yes na sanya ya no mijina ha na chese asemoba ana anya me kra nyame nkwa na mijina yoro ahoho ewo mechi muni bomo munya guys nti muni bomo babide wonomo de beka chire no ya chemu mienu 24th enso adom edom ye ne a ye bekọ
menhia prisons na yakwa akoye omo adoye na yaye we ye wie no enche se ye wie anasa wo di bibi ba untimi emfa emma efri sa brei ekonyina de ode be brei ye bia no ye de beko enti na me ne nuamba ne ye kasa ne ye ka say ke chire ena edi ade a ede ene ye say de oben oni no ono nso di ne maame no odi abebe straight we de menhyiafo abeben ye mpa enti efri sa brei ekonyina de adoye abebe bia na obi so dem afo so mo brei ye nyadoa o abedru kra ne ye moto mienu enti sa moto mienu nka ba ntama nka ba akokọ central na nka ba akọ so yakọ ewie ye ntimi fa nkoma wo mo enti ni nyina ekomenhia aha ni nyina ekomenhia enti yedamase na ye wie ye no ye ko mo workshop o se inmate no ye kira omo ensano dwuma se be ya omo piem free prisons for embra no na omenya skill bia ebetimi ama omabrabo no asesa obi wo hono ma na oni adwuma ye nti adwuma na oni ye no enti no na wakobokro no wakoye niema ni kwan se wakoye ni akoche no wakodem enti sa batik tie and dye ya wo hu se gu ye screen isu eye inmate na bi na omo eye we eye inmate na bi e na omaye in fact ye ko ye no mse anopai restaurant bi ebe ye donation na di ma wo no mu nim se omo ye sa batik tie and dye ni bi ti omo hu ye no mse ne ye mamo order na ye African printer ye pese ye no mo amunye emfama ye nti se mo hwemu yie pa obo won se restaurant pese me bo mu de sa na ma ye advert ama wo mo nti wo hwa obo won se edem omo ye popular wo kuma se apa na omo ye ediama omo no nti se wo so pese wo company banks corporate bodies are more corporate way no se mo pe tie and dye ana batik bi say ya African print t-shirt ye hye imeti omo a na ye omo ade nti mo pese omo ye bi mamo sa na mo kokọ no ma mo place mo order na omo ye edi amamo se be ya omo nso ebenye sika kakra o ka se bi ma mere ho ye pa o say de omo ye na omo ton no so omo nua bi yare a ye no ne de taduro edi ma wo se sika na omo nya no ene de tonro eni tane yes chef pharmaceutical companies ne say komum waye na ye nya nro ni bi na ye mfa enko nti o kasa na sem o kan ye no say we na ye no ye wie na nkofo ton a ye koto nkofo ye koton na nkofo toma ye a na ye nya sika ni bia na ye de ato enro e de ama ye nwa ye komu dispensary ho on say ye nyina ne ye ka so mo clinic e wo honom nti se enro na mo de bebre ye de kwa omo head of the clinic no ena obi yare ni tie ne ya ne se ye ne ya bibia enro ni bi no ena nka ye yi e de ama wo no nti ho nyina ye koye e kohwe e ho nyina ye ko bebi omo ye leather works empabo agu a omo eye omo ye belt omo ye soldier for ni police for chaibi slippers shoe bibia bi omo ye bi wo ho nti mo hwe ye screen ne so a ai boots bi na we street enu bi ena egu so a omo eye nti wo hwe ha we image na na eyo o se ye ma mo hwe omo anim enti de okita bibia na nanim amba no na chese oye image enti ebisa omo se hwan mo na esua edwuma e wo ho no na o se omo a ya se omo sentence no every 7 years e ko no empai omo a na yeye e na sa plate stand ya esiwe so omo a na ye e ma no mi kai mo hu adekro o plate mu ni ade e wo kitchen na ope bibi na o de sisi so se be ye nsuo ni be drain a omo ye ni nyina bi e wo ho no mo omo carpentry shop enso wo aha kitchen cabinet ni bi no e na omo e hyehye e wo ho nti omo ye ni nyina bi e wo prison ho no omo ye ni nyina ye inmate na bia officers a omo nim sa skill no e di omo anim a omo kire omo nti obi a ne sentence every 7 years e ko no na kasatenten na oma kire no ama na yesa edwuma no enti bebia ye kohwehwe ye ni nyina kire se inmate no omo ankasa no omo hye omo ho den omo hye omo ho kran e wo ho ubetimi akobo omo wo kwan bia so ama even ade na omo sua no kra no ni sua aye mre edi ama wo ma omo se omo beda ye na se papa nti ye nante se e na ene ye dia baba betum we eye prison visit part 1 nyame ya adoma part 2 no ebeba 24th na yakoho binim se eyi na ye ready a ring leader ne de no enye ready a ye behwehwe nti inmate ni bi enie inmate ni bi eni ye ntwa wo mani omo na ase na yetwitwa ye omo sere ho no mani age enti ma ye nkonkotie omo panyi odo ma no inmate no omo panyi odo ma no ono so ebe kasa kakra
menya signal ne say ready mpacho yentie no ya president le bia ka kwan ne say obi ba film ne pem na waba abaye adoye ye to so de kwaya e ba fa so afrifia akọ tele bagina be no nyina anamu as original leader of image na ya de na se a ham e de amamo se mo anka sa ma film pem na fe watu anamon na enye anamonto sa keke ne mo ma prayer niam bia ne wo kare wo ko shamo na dia ba to we ho bia no shamo na mo ade bia yu asim ha ye lesika ye ana pai wo dra ni wadum dra ana mo e bo pese wo na ko sika na watime aye ka aye adumyam she ama go na ko na no shamo once again ko na ma bo se je anyina e ko amen. Bale mi mo mo ye nutu no aye no anu wo fie ha no do ye dia nutu papa nutu papa yes na sanya ya no sanya ya no mijina ha na chese asemoba ana anya me kra na me kwa na mijina yoro ahoho ewo mechi muni bono munya guys nti muni bono munya guys nti muni bono babe de muni bono bale mi bono thank you and munya guys nti mesra sanka munyeko sanera moya no na yentie de edomo abafie ha anopai ade anchi central prisons ono na oka eniama yede ebre wo mo ene enna se mutu e kokra na yemede ne mutu na mu bedi no enye mutu bia sa keke mutu papa ena pani a oda o ma no omu leader inmate no omu leader so nti ono nso ebeda ase se de ya be ya ma omu no eye omu fe papa na omeni eso nti yen a ye kan manager ho ye manager na wa wo hwema the manager amongst us you can see ya kan ye supporting staff ene ye koja na ye call ye nti no ye da munyina mase na ansa na mawie no enra ye wie program na ye see form no na adoye a asan aba form ho ni nyina aka ho enende yetimi call ye efo oye driver wo VIP efo no oye na me ehra mo pa sa odekia besi ha ensuo no de ne na commentia because ye ensuo ne ye de call central ne de ni akotua ka awie ni esi omo fenhia ye wo ho nti efo ensuo no de baaye no ni nyina eko menhia efo brain ensuo ansa na toilet roll semina sapo washing powder efo nipa ba akofo oye driver oka VIP bus efo na oyere nyame ensha papa mosimofo akoma ene akoma mu nsam endi agro ena afenso nana kabu herbal uwo esuoja nana kabu herbal uwo esuoja wonso enra obreye buomu ade osi efa toto eniama ni bi emfa nko ena Mr Opoku Ware home support cold store asafu market enra ye pon show na me wo na osuma ne wo fa ase panyin bi se ono so emfa buomu ade kese mu adu papa emfa mbra ne emfa toto niama ne emfa nko enti Mr Opoku Ware home support cold store asafu market na me enshaw na onye okese Jovi Travel for Jobs and Estate Agency wonso on wedi kia bre yeska ena osi da bi mesia bre mu nsuo nti Jovi wasan abre yensuo se yemfa nka ho na yemfa nko opa abrochira ko se kwa abrochire na koye adwuma enko ho nko nsra hwe keke eno ani Jovi odu betu kwan na wakwa akoye adwuma ena Joel Opon Bwedi wonso obre yeska yeda ase Love Educhum nyame enshaw charity enterprise o ring road na chese we be ye enkran eno no ye da masemusika mode to ye momo number no so ena Lina Trema also ye da se Zakaria Mohammed Benis Opoku Jebi ye da wase ena ya maame ohineyere akosuadua ya Power Specialist Herbal Hospital of sponsor akomemu nsem
enso se akoma mu nsem o kɔ na ni munyam ne ba me a me ba mu show no so no ni munyam ne bi ebeka me enti se ne enra home sweet legume mix ebrayen Tom Brown se yemfa nko no maami akoso adua ya nso abre yiska se yemfa nto ne amane yemfa nko ye da se papa ena Emmanuel esiedu ye tie from 40 onso wabre yiska se yemfa nko ena afei Bell Aqua mineral water Gilbert manager Gilbert o omukumasi office onso abre yensuo se yemfa enkoma omu na onim senke ye bekọ awie yi o frɛ ni edi kan akọ central prisons no it means that this water is going to Menshia prisons enti no ye da munyina wasminu ano monka bibi 1 minute aseda biome na yembra ye papa no ho yembo nkomo ni nyina ne se asedana ni nyame hye na na yeso de momo na yen kan che momo tie se wunya mfa bi mai na eka wakoma se opeso de bi ba yenwie nyame ya adome benada na ye komenhia ti ubetimi di aba na ye de akona ho nhia no aka Peggy Aunty Bea me de abosobode kese me de bema offices na omo ho no no me ko emi hu bibi obi wa bontene a oka different thing about them Aunty Bea omo ya de papa omo fa omo mugu so omo nuanom like we do no omo so no omo edi enkomo ne ade we say Pierre Okrakwa J Mike no ma sha say man fans na say omaye omo te say omo nuanom bosu edi omo de omaye omo te omo nuanom a omo na omo ti fie nka ba bi bon say hi ase ehu bi but omo accept omo say hoso your community fofora omo baba betina on Aunty Bea nya member officers no fo no ho ban na omo ntimi ni image fo no entina somdwem na obi biara so obeso yasena Aunty Bea nyame inshira ene yeshe masa nipa kro amen yeda se papa nti ya papa na enne oni ebebo nkomo no ewa ha na mayenfa ye momo number no entudwa ebia na opese wonso ye koye we no so bi wa no ohwe de ye o ansa na wabeboa ye nti de koye aya ofe wo so pese onya enhia ne bia 0530 507849 0530 507849 edi ebeba no eye Akoma FM wonso fa wo de bra senyeska na bibia opesa ode brain na yede kobia no nso ubetimi e de aba ama yede akọ nti ya papa no eba betena sei na ye no abo enkomo ene enkomo e wo ho no oba na ye no abebo enkomo no na ansa na obetena se no na ye kan mo se nyame ya adoma 1st January ye ko abono lake we ye ni abono ohene a wo ho ene ni mpanyimfo ena Akoma FM ena ya kan abomu a ye ba koye Akoma abono Lake party we brass band ba bebo ye nwum ho live band ba bebo ye nwum ho enti no enyi wo enfim 1st January mesi kumasi ye nipo ye po ayewa any lake no bra na ye nyina ye nkonkoji ye ni ewo ho enom anopa no wotwe na gate ni ye bie a ye nyina ye room ni akwakoji ye ni ewo lakeside and na 3p garlic mixture enso ebeboa ama wo ho ato papa 3p garlic mixture e boost immune system no oba ubu wonsa na wote yaw na ojo so na wo bre uyefuna ye kepua kope 3p garlic mixture ni bi nenom na oho ento ubenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops nyina Piwak natural and edi abedwaman so fre omo e wo 0248928824 0248928824 papa good afternoon yama wache fache ye we na ye in-house project nti o se the time no ko ho bi why nti fache ye se yama watena ase ache yo haboko wadaro ma wona wonam oh me kita no bone bia em say last year ye 20 oh pacho me bi Saudi kafra udin ni bebia o free by Mr. Joseph Grant okay papa pacho kasa pacho fi hine by me free Kumasi ya pacho kasa 2021 27th January ye kwamana asumadu kwamana asumadu o ma ye koye adwuma bi o sama boy na adwuma no de share nsa no o soft contractor aye friend no AJ the popular name de Okoto na o de adwuma no share nsa na boss covet nti me na me de ka me still ban for ma me na me de plan no e ko start ye enti adwuma no echemu miensa adwuma no enyina no sika na da so ye 35,000 Ghana cedis 35 Ghana thousand cedis na echemu miensa kwa mana no fa miedu ono ye carpenter side and o side mason side
na me da me yes step bender side no ko Oh, you still bender. step bender Okay. to be up the plan no di adwuma no nyina ansa na ono kwamra no oba nti me de no de ba ko nti enum no na sika no me sha asie no na sika no ohwa na ode kakraba ohwa na ode kakraba afere mba be wi adwuma na ese me che na se e ka ho ase meje no afere ohwa na otoso no se adwuma no nya wi sana no se adwuma bi aba eye kumase nti me ma mehwe nti me da me ho a me ba ye na ne 2 days pepe na sana omo twa sika no enyina de ma no omo twa sika no ma na afi ma twena me balance wo on fama me a otoso sa be si me afi me hwe akwasi abo ye ben na me se na me ba dan Akoma FM omo se tan bia me tie omo me se me ba dan omo na omo ahwe no ma bo no ma je le chapa wo ma okay enti me pa cho nkomo no ne tofa nyina e na wabo no na enche bia ye beko 3p garlic mixture na omoni yen edi nkomo omu hwie a ye ba bebisa no ensem ni mu yie ni wa kye ye mu yie ni ate ase yie but ansa na 3p mi nua ne ebetina ase no ma me bisa wo se adwuma no na e wo hefa na mokọ akoye Samurai boy ono na nye adwuma no na ofre o ono ye be say or aje no one soft contract on the adwuma no maaye nti aje no na nya adwuma no e na ono de ma wo ne wo ne kwabda esumedu no nti na wo chefa ewo mu no na meme de no meme chefa wo mu baako okay na ye de adwuma 5,000 na ye de adwuma step band adwuma okay amena de plan no de design bibia ansa na carpenter beba no aba na base beba waba okay na wo na wo hwe 35,000 adwuma no contract sam ni na 35,000 o ne kwabna ne sika no but ono ni de na ewo mu mienu na wo de baako nti wo chemu a na wo benya sen wo sika ne wo mi yese me chem baako 35 times 3 no divide into 3 na na se baako mo 11,650 na wo sika na ewo eno no okay mo design wo Samurai boy ho abra na mo yese adwuma we 3 months okay na ade na eska no subcontractor no na otuama kwabena no na oncho obia de mfama na otuama kwabena ni imbo kansa na kwabena ni de wodi ama na etie no se na babia na yo na reception ya adwuma na di Samurai boy kuro mo ankasa enti na me sha se nti na che se ono no wokumase ha enti bibia ni agese abesi ono o kaso transfer de amama enya de be yeti no bibia besi kwamana no so na kwamana no ba ho na kese wode bia ama me se we na abo nti ebia media suni ambetum de ama workers no o mobile money ni na network enya adwuma se mobile money de nka bibia nka etimi ko so ono na scan ba besi no so kwamana no okay cause mfiti ase no no na jere di kan hu no no free say me my business to no di kan hu no nti bibia no no na e ba besi no so okay to no na number nyina wo am betima frɛ no subcontractor nti me kura be do ba bi kan free say bia scan mo na won twa e ma kwamana no sana wa twa ni nyina ama no na asemisi 2021 na moko di 3 months na mo baye ba March no na chese March and next my wie me de o senka on saka se me come the balance se ma twena abesi after me hwe akwase abo ya ben all right ye da se papa ye be sign about hobio na menu aba na tena se 3p garlic mixture ma ye nkwa no ho ye ba ye betoa onkomo no so why ohima o ye nyame ado ye de nyame ase papa menu ano ho ye aya chia do ma ye nkwe me da se me chia etifo ni ahwefo nyina so awie eye 3p garlic mixture fipi work natural health enti na me wa ha garlic ekroje na ye dia ye edo ye mfanka eja ye mfensu mfremu enu ntimu ahoden no ejina ne naso na eye akomam entinim ni moja mu adwuma ebi a wo hweme wo yade bi ewo wakomam ntinim ni moja num wonya dro bi na no no ma ne nyina betime efri ho ama pomoden mapa aye wo dia eboaw ebusi immune system ne so edi ama nti obi ampe bi na ononom niam bi esisi wo ntini ne nroba ya hodo a enu nti ema moja ntimi ne efri sane wo ni paduanim no wonya dro bi na no no ma ne nyina betime efri ho ama pomoden mapa enso aye wo dia na ene ye hwe men's health me ka men's health a mema apomuden na che se prostate ne ho asem ena me ba beka no ansa na no me the doctor number tuja ebi apesa ofre doctor wanka saw ne cheche nkomo na wo chereche wo yade mu echere no
waya krado se otieu number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 say you ka prostate adwen ba obitima ne se eye yade prostate no enye yade prostate yade bi Nyankopon ye ka emema ho ebo wonju nso chana se wo pe na eno ena se be ma ne oba edi nhyiemu a ehye se be ye ensuo na ekọ oba ne ho akoda ne eba ba abonten no prostate no ene yesa ensuo no eno ti se chimatil bi anasa prostate no ehwo kape na akoye ensempi na prostate no etimi nyini unyini kwa wanim no na eno nso enyini udi mfinhia be seduanan a ewon pempenso bi a etimi nyini dru sanso na udi mfinhia be seduosi a etimi nyina na ya ne watermelon kese kra ya yepe etimi nyini anyesa ebia na wonnemu yade bi ti se gonorrhea ene syphilis ena wonte wani enhwe etimi didi mu ana ma prostate chimatil kese aba ho ana se we obi a wofa ana wona na bi wabusuanim owo prostate cancer ana ne prostate no chimatil bi wo ho wonso timi nya bi e wo sa kwan ne so enu nti na ye kanfo 3p garlic mixture e dia ma wo ye be ma wo hweme na wo hu sa wo prostate no chimatil aba ho pe tutumeka na kope bi to na nonom na emwa nanyi sa o haw ne nyina afri ho na niema e be ma wo hu se prostate no chimatil aba ho ebi nie ebi a wo da na dwa wo jonso ntentempa se de kane no na wo jonso tie no enei ente sa 5 minutes bi a opesa wo sorry na akwadwonso eye sampa wuntime enna e distract wo sleep no okwadwonso ni po na se eba wa ampo anka wo fa ho didim na so we de bekwa kugina wo se ye den na jonso no emma enso wo tin kapa se jonso edewo e kire wo se wo prostate no eho e ya aka eno na akofa sa ohawo no ede abro no edroni ye 3p garlic mixture pebino nom na emwa enyi sa ohaw ni nyina emfa emfri ho wonso abejonso wote yaw ewo be me no wote se obema no emu hyehyew emu yawo ya ewo sa jonso ne ba bonten wa ni momani kwan se de yaw bia ebro enu nti sa okosa okwajonso na wote yaw na sa wote se obema ni emu hyehyew pe hunu sa wo prostate no eho aka nya sa na etie tutumrika ne kope 3p garlic mixture bi nanom na emwa enyi sa ohaw no emfa emfri ho obejonso bewie na ensuo bi de akire eni nya krogen ase moja mesraw entna okra mane na ne wo so asemansa eyanim gwase yade pe 3p garlic mixture bi nanom na nyina entimi emfri wo so obi on ma obejonso no say ye den na jonso nimpo entwae no ahya na tade mpo akọ ye nyina na yetna aka nim jina na menyonso de bia na nkwa ho ye hi obekwa ko jina osa wo jonso no se ye den na emaye wa jonso ewie ni mpo na abehye watade akono jonso ni ntimi ntwa ebe so wo ekire kokosa ekire wo se o prostate no eho aka eno na akofa sa ohaw no ede abro no enida so ensan edro wo ho enwa ne 3p garlic mixture pebino nom na emwa nanyi sa ohaw no emfa emfri wo so wo ye be ma oni obadi nhyiemu na ho esane wa na wote yaw ewo wo be manim enye sa na etie entna me ye modin da bia mesraw eye ohaw bi prostate ne ho na aka na akofa sansunsuan so no ede abro unya 3p garlic mixture bi na wono no ma nyina betimi afri ho ama wo nso watimi ade wo ho baby awo bia me sign the doctor number no atodwa e bia wante wo de frɛ doctor wo frɛ ne nso a emfere cheche yade nim sɛ de tie bia kire no waye krado sɛ obetie wo na waboa wo number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 said ye da meka no doctor eya na nya dro de tonko ana ehu hia no wapomode mapa enso hu hia nti ye bo adro ne hu dawuro no otimi kire home remedy bia wo fi a obetimi ayede aka wabrabo ho na aboa ama apomode mapa aya wo dia enu nti wono nom 3p garlic mixture se be ma e dia bo wo prostate ho ban no hwe se ye nuan mo ma ye kodwa so a ye to entosipa fresh tomatoes no hwe se wo betai edie no enuane no bi wo ma ebeboa obo prostate ne ho ban ede amount afa carrot wo ye be man ka se carrot ne de aduane ne so amempe eni no wakono nti na mom disemfa pomode mapa bi emfa emre wo di ntosipa no na wo di carrot afa wo to watermelon a ento na ba no emu eye dro enyi na ba no entu mu
ori a enya nwono we ni nyina aka na aduane ne ho enuane nro bi wo ma ebeboa abo prostate ne ho ban e de amaw afa bitter cola ye fra ne se besen be ma no mesra mo ntani di sane ma we nyina ebeboa na abo prostate ne ho ban e de amaw na bibia akoso wano obi ti se make prostate ho asem na adwembe ne se edro no eye mema nko adea edro ne nya mema edro oba nom bema ensonom said the ebo prostate on by the ama mema no ba afichi kromo ya na ye kranko na ete oso ebetu ase e de amount stroke ya de mesra omoja entimi ne afrusa ne nkwankwa mo e wo wadwene ho eno na akofa sa ya de no e de abron adwene nya jojo pe na akoka woni padua no na akoye ensempi unya 3p garlic mixture bi na no nompe enema bi asisi wontini ne no ba ya hodo a eno ntie ma moja ntimi nkwa adwene ne ho no ebetimi akọ na bibia atoso wano e de amount nso de eye sichu ya de diabetes eye na ya adwene ye se sichu na ye di ne kofa sa ya no ede breye na so hwehwe mu bia ne we chese esiche fitai ene de esiche yade ebreye oni paduane na entimi provide enough insulin emma ne ho eno nti glucose anase sugar na woni paduane nim no ekogina wo mojanim enya ho na sesetena ene ya na ekofa sa yade no ebreye no we dry 3p garlic mixture pebino no na emwane nsa how ne nyina efi ho won so de ye ewa gidigidi pa aso wo mfe mesra pe 3p garlic mixture bi na nonom asthma entehye yade ebetu ase e de amaw enam se moja ntimi ne afrisa ne nti eja general body pains debia honam eye we ya waposo ne waposo mra wo ye nti wontimi nkọ wonyuma so to edroi bi na nonom ne nyina ebetimi afi ho honam akwa na bebi wa bonse na ye titiriti no ne nyina befri ho eye moja no ntimi ne afrisa ne na ekofa sa ohaw no de bro no se ye de garlic eye aduane na se ye bon wo wontimi nnia ye de aye adro anka twade kakra ewo kakra ena ha ma nyankopon na abo ne wakeka ne nyina de abom aye sa adroi abefunim de kwan so ne de afa ne nom enye ya onoma garlic no enje wanum enya wo hwe pebino nom oba nom bema enom ye nyina yemfa ye ho nto adroi so na ye nonom se de be ya apomode mapa ebetimi aye wodia na emom koto adro no na wadwen ye wontanta ebia oda pressure adro bi so say ya brofudro say ya bibidro fofo wo de adro bi a woda so bi e ma ne haw to 3p no na nom onum we are 15 minutes adro bi ada so bi abetimi anoma enkofa ohaw bia emre na adro no okoto ana wa hye ne so da bia ye ka adro no ewotwam ehyewa epai ni tini ye kokko garlic ye da ho eye kokko enye fufuo ebia na wakọ bia fa adro bi de amount se eye 3p ni bia ensom ana wafa plastic bottle bi de amount se piwak na ye sa adro esan yade na wo bodi na bia wo se wo mpe no adro ba ko pe na piwak e de aba edwaso eno ane 3p garlic mixture shanenso na obi amfa so kwa anawo achenchina adro ne nya na herbal shops pharmacy shops bia ton adro bia okwa wonsa ebetimi akenbi wo hwame awie wo akra okanshi kokenso kofi sam na angel herbal na kwaje wode ashama obeko Ecus pharmacy Tema community 5 aya Little George Madina ko health alert clinic any post office no ene di enimhye Kumase Kolina herbal Dani herbal na Chris K herbal ebema obi ato ho eye Albert Sam herbal takradi mensa Kofori dia Gapson pharmacy wa momuni awe enterprise ene cathedral no ene di enimhye Samson atamale obeko wo fakojo herbal eben electromat no na wonso wakwaje wodie ye nyina ye nkopɛ 3p garlic mixture bi na ye mfa emmo ye ho ban me de doctor number no chato na masore so wo frɛ doctor na edroi entimi nsampo a wayɛ doctor panyin no obeche ekwan a obefa so asasa yade no frɛ no emfere oton yade a na unya ano adru number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 aya 3p garlic mixture yedasi papa yedasi na yanko titi natural spices ho na ono nso wenum da ho na ho ato na so udidi na obedidi nso adidi ye na titi natural spices be mo aduane ayede se be ya obetimi edi ukodwama nso a enkasa ope spices kasa ope titi natural spices we akakadro jene garlic enkete bay leaf nutmeg na yede ayetiti natural spices no enchine enim entisane awa wosi pe wonchine no wo the spices ne gu aduane no wia na wato nchine no sane awosi epe no kala bia enim na yemfa esam so enfra yede bia meka me sei aduane eni nnura ye bo mu dawro ewo Akoma FM eni media general platforms na so no
Food and Drugs Authority agiatum enti wotobi di ana wotobi no ma unya ensunsanso boni bia ukodwama so a ope tete stew seasoning tete jollof seasoning tete garlic and ginger seasoning tete chicken and beef seasoning and your curry powder enso ewo ho upe bi etu aton wa na wa fresh 0245 580957 0245 580957 Agbozo Herbal Clinic and so ye free screening wa chance dada ogusua eye ekwa akopim 23rd December eye drada ebe na odeba na wie ye e ne branches mienu no enkran e na Kumase typhoid fever jonsomu how enam yarewa ahodo osisi ye oya bema no intimi engina so ye low sperm count din nyina oye screening o say bema otiase a eni kwan se obema ewu entiko onhwehwe oni padua no wi a wama enro Kumase de chem so o May 5 Old Insurance Junction hwa e na obehu wo mo frɛ omo e wo 0553 417752 ena enkran kwashiman obeyon hene na himfie ho 0241 750282 yembra me papa ho na yensan entoa yenkomodie ne so kwabdan ya ye kana semi na woni na ye ndwumandwuma hodo da ana first time a woni ne hia ni enya me first time ni am say no kwa na toso be 9 na sa time no na obi na na no enye obi na odi ani wo adwuma ni pachoma woni no embra kakra we kan ho be mpɛ 9 na me na yesa boss convert okay na we ne ade bi agese obedi sa adwuma na animu a wode ekoba asi enti mpɛ 9 we ne mpɛ 19 premier nsa no ni nyina no odi no ho no kre otue ska na ewom na 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 obi enya ni sika ano de na enya ono na adwuma na chese panyina kasa wo ha wo no hwe ye nyina so na chese ska na ko bia enti ano mfum so bia ma ekosi se we de no nko ska ko di na anima chese ma sa na mai bai enti sa subcontractor we na ono nya adwuma no eye dan na onya mo mie no mu nyina mutimi san ko hia o project ba ko ho amokoye adwuma wo di ka de bi ma ewo we se tamali subcontractor no okay odi bi my otambali na engineer wo ho we say ono na engineer bako na no da ye ya nyina no enti bibia ono so na ekosi enti na oye ne say ono je contract no we say contractor no ho e bia se ma poma na say kofijo kura na che say ono da maye enti o de maye engineer no no be hwe adwuma no so no ono na tambia na o tua yen ka enti ewi a no no chefe wo no na engineer na tua ma no okay sa na yakoba no sa na akoba no enti na munya asa adwuma we na mo ko no na onim say we de issues bia emba na wonim no for the fourth time no wo say bia ha na wote ha na ne say bio ote a wo hwe na chia wo be hu no sa area ho wano ankasa nanka bo ho na na ote na eno achi no omo se ne fiura eba betu no ama se no de mbabi amate se so owo barakase na o menhye da nim efie poti mo ote akasa okorhwe no kura wo na number na first enam se na mididi na achi nyina sa number na wo hwe se na akone abane sika sem ye yipento obese sa number no kura na chese me hu na achi kwan enti nanu ya se na mebise bisa engineers no wa se no akoka so abaye adwuma no hoti e no transfer sa na number fufu yedi ma me okay na woni engineers ni edi nkomo no man chaw se bia ye adwuma bi wo ba bi sei enti no ko hono ma wo be hu no wo ho hono odi na ma no so no afiri ne nche a wo wie na ho adwuma no a je se no barkes no on de mentimi wo se wo adwuma wo ho de mentimi nche na mo ho no ote ho no ote enti sa different number we ya ye de ama we ye kwabda so medu ya ye kana se o frɛ na eko na o frɛ na ofa the first time I sa meme so onya teme onya hu sa me hu ne number pe na asesa na number no eni obesesa ne number cho enti anu nti na me de sa number e de demonstrate enti wo nya sa number we de wo frɛ no kra okay the last time I only need nkomo ye dabe ayi sa time na ye adwuma bi o komeso na oba ho ba say September no ho September after September there menya mensane ni nkomo bi mensane so bi afiyɛ mu okay nti woni ni di kita ho ubisa no se usika no de aka no se den menya kan o se yo wate wate na mom actual year obe wonya o se wo ye adwuma oba bi nti metenenka saa besi
te ba frɛ me hwɛ a kwasi abu obo ho no wa wi adwuma no no wa gine sika no ode kɔ oba frɛ bi mo afɔ on san fa na ɔkyerɛ mu kyɛw sɛ bi a ho kyerɛ bi ba no so bibi si yɛ ntina iska no de na obɛtene nka ne de sɛ no yɛ mfa nka nsɛm then obɛtene nka no make effort kra sɛ bi a otua kakra me kwasi madam na ha me kra pon sɛ me o de mienu 35 o chemu mienu a me de ewo mu ba ko pɛ o de mienu a kyɛ sɛ wo wagibe more than me de times 2 na me de ba ko pɛ wo mu no wasa fa ka wo de na sabi we ni afika kra wo hwa a woni ni mienu hwan na ye panyi o me chen panyi kra o na me ba panyi kra no de ba ko nti wa ba na sabi o ba be o true condemn sa oh wo me ba panyi kra chen panyi o hwa obedi be sen e say o be 30 31 32 ne djuma potin be na ne djuma nkasa ye de djuma potin ne concrete djuma concrete mason I see. Okay. Eti ene enkoma ye bo no ye hwehwe kwabna asomadu na wo ni mfonyini. Ni mfoni no. Na just say ode the banner abeto. Say the ye nti say the banner ode abeto. Nti o de to WhatsApp to ko bo sana the banner abeto. Nti ono ade wo. Ono ankasa de. Na oti sen tuntum kokko tietia. Kokko no mbrebebre no wa cheme. Wa cheme kakre. Menemu ni du dia ni nyina epe ni epe eni etiefo ye hwehwa kwabna sumadu wa wo ni mason so ye mason wa mason mason kwabna sumadu ye contractor na ni kwabna asumadu bia me macho mo se ye hwehwe no ye be try say ye be nya na esan say ne frɛ no aye something which is there but ye be go so ani ahwehwe say ye be hu no na ya frɛ ne ye bisa ne sa nyem bia ne papa ena opese otwini condemns and small boys na ba ne bebre na you don't know what is legend Becca say what wrong are you bisa nka papa panyi wo no papa panyi akoye adwuma na akora wo de yebumu miensa wo de mienu wo papa de ba ko se mafam papa de no e de aka nti sa 11,650 no o ma obi kra o ma ma bi okay kama ye share adwuma na se no o na 500 aba no ma 250 sa nti maka create nyina ati ebe wi ase no na sika odi ama me 3,300 na just so hwa sika aka won ho yesi woti free 11,600 ma na just akwaka 83,300 350 and I say akwaka and I say akwaka and from 2021 uja ye chire dia na because I chose say akwese na me na ye adwuma nti na megiri say ebia na ahoche bi na abanti onya adwuma bia obetua nti ohwa na o se wonya adwuma bi ti menya abotre wa nti sa ti me na ye adwuma a chenti madwen say why do obetua nti afi free last year afi me bisa na na se na o si ye no me be hu say bo apayo because ata no ye adwuma bebre ai say kotimi tua say kan ko amana bro so adwuma so e wonya no so nya de bia o ka so otua wontimi ntua because o give contract e sky mu edu to say boapai pass o just tua no person tua na wa hwehwe subcontractor na o ma mo mienu adwuma no aka che ne say wo sika na ekodi kwabena ho no won farma nti anyem bia so o ma na adwuma bia ontia wo na so na nka to che ne be bia wo na kwaji wo sika free ho no de one no nsa nya adwuma bia bi na me na first no so na me sa adwene say bia o tua ne kan nyina nti na nka mpese me meji medie no na aka won nche won ho ntu no so watwa ne kan nyina ai ka medie ru nyina na onim ade bia wote ne ntempa na ade a akoyi me chefa ma me oyi wo chefa ema na ni be ba so na je sika nyina akodi no ho no mewi na o se na me mora attack ono ankasa ne master ba ko a o ta ne de adwuma efe na ja wosu efe kofi wosu won kra number ha na afi so ayi na mpese amonhu na mo se bia o diska na man be de number so ato aye aje no Jenny Hwan subcontractor nti ye try see ebenya kwabena sumedu na ne number ne fra na ye ho enko ye fra na ye ho but ye be frɛ o subcontractor ya working na ye bisa na sem no senia esiti na ye hu enkoma ewom nti ne number ne na ye friend salty ho na ne wom hello good afternoon kwabena hello pato won ye de na edwuma koye kaka kame pese o ye medwuma ma me kakra pa Akoma FM ye pepe mesin bia m na ye na edwuma kakra ma ye na ye benya adabe na ka obehwa ya ma ye
Akoma FM. Aye. Akoma FM ya dan ho ba bi cracks bia ba ba ho no bi chair say we messing work obetimi abehwa ya amaye. This is Monday. The guy I said to you. Padosa, oh, Samo. But I said then now we na menhwe. I feel better ye renovations bebre wa hana ya rese bia. E be fa bia ma ya. But enim say also na ka obetimi aboy. Na say pa cho ye den. Is it me fi? Onya adwuma. Na bi adwuma be kinna me ya kwa so adwuma bi na click that. And now your road construction ni bi we. Oh, I see. Okay. Yo. And yeah, papa bi unim no Joseph Quantin, unim no. Joseph Quantin. Ai, papa penyi tuntum fefefe bi sa. Oso ni no kwaye adwuma o Samra boy. Aha, pacho unim no kwan ba so. Le like now you receive and management bi na management. Okay. Enti o de ne ka ana ono na de o ka. Me ba cho me ne ka. O de ne ka. Davi. Osimo ye adwuma bi na eska no kosi 35000. Ye chemu miensa, wo de mienu. E na ono de ye 11650. Na wetu mu 3300. They are kind of 2021 wa bo wa. De bia wo de enne echna no krebe ne wo. Ampa. Ekaza the work and ekaza no work. No crazy akoya juma. Okay. Mr. Benda. Okay. Ani eje juma. Eje juma mane charge me. Muna me je juma. Ati eje juma na mama na wa charge fee Benda side na me jama na ere. Aye, me tua ne ka. Na me mama ni mo wiri aye na side juma no. About 35,000. And the year let's go no is and the year me yan charge where you know you say edumano and the year I don't know where Steven work na me my carpenter work me na makwaji edumano the me the carpenter edumano me carpenter work na my Steven work no see you party the organ you at na me say yeah me afa Messi conquer side no and also for my into also ya ne say na me ya do ma ya na itua you conquer for na kana itua conquer for na kana ya de be kana na me na ya de ache ya che ana me de ya koye ti ko me na ni jika ya lo so na ndi ya ti tire ya say boss cobet ni say unuma ndi ya no ya tire ya say ni ya na me de jaho ndi na ke Messi na do Messi for no so ana Messi ni so dipa na o mo Messi side no so dey man mai ti ni ko ya no o mu dey si na no ma ye adwuma no o mu dey ya no ma ye adwuma no wona na wa no o he so no ma ka o mu ni so na ma ka mo so na ma ka ti ko so ma ye bi si am so okay ti ye adwuma ni na yi no ana mo dey student Messi one day mo part by we do mo kasi ana me friend say Messi wa yi for me so do mo kasi Peter mo say do mo kasi na mo ko di say o si dabi o mo ankwasa na o mo ko tutu wi ana o tika o ka ni mo gbo na na o ya na o mo di na o ya o ntire na o ma na akobasa da o so ni pa ni ya gwa o bo di o ka le dia o so ka le o so ya juma o mo so mo di ka le rende ana ji kana dia what do you never come mo ju musika ndi na me de me se ne yenti omoka wi ne ana ka wi 20 yetiti ni ma ska waje ana ya juma ni ya titi fi mi tutu obu na aka wi ne musika na ka 2400 ana go there me se musika na ma avere we na mo no ka je mi se un pis kan chana adwuma na afiri oba charge ni adwuma no ana me I don't tell charge me ma charge wa ma jo la ren ta ana me wo ka ye kwa ye adwuma no adwuma na me je adwuma no ana me ma ye adwuma ba price me si
didn't because the cousin will charge it, Nam's may charge it, they interview you and I'll see and go into. Who's an hour mark him? Any other. And did the academy and I'll do that with one penny. Oh, you will be over this canoe, and I'll cut him off. The father do at the very do at him. And I'm a man, I said, I'm a young numbers, and also now, baby. And okay. 35,000 nina morning call for chair yeno ene de no mark wo mo de wo kan nyina o se enya no kre wan fed me bia nhye ne nsa se o de shepita be nsa mami friend no de adwuma ma ye no o fa lebula no o ru nyina so okay kom na pa to kasa ono de wo studio nti wo na wa ma so kasa na yenti pa to se ye wan we am go cross market come friend no de adwuma ma ye no any message for say ye adwuma no oba yo muka creation okay nanka won any yini okay no 35,000 no o tete oba ewie ye no na eska ka kire ye say ye adwuma ni na ye adwuma ni ono je 35,000 e issue ro right no mo de ye to pon ye adwuma no na ye adwuma ni na adwuma ni na ka 2,400 what the three top money on the year and the year. You know, I would have been 35,000 on no can. Because after the fact that we have a minute book on the and I'm busy, that an extreme, I'm busy to pay this other buy or no, at the size of Juma. I mean, but you know, I don't need more of you. I don't see no, but who didn't know I'm going to one another. Oh, no, we have Jumano. But the Dibana or Jumano or any Jumano. Ah, no, or ever you miss man. Stay to your man. Ono oba ka na de de gwan ma no price of the mine no oba ka on de gwan ma no ono anem kra na e mi si e kro mo na ji o mo na charge sa price no na aya mo aya adwuma sa e bia mo charge na bia mo bewie na mo ho akodi mu ana we nkwa na koye mo sa ya nje bia ya charge ya charge o ka je we o boss collect o 3 by 2 3 by 2 no 3 by 3 2 says by risk 35,000 and I'm afraid I'm going to discuss this I do not know be by what is camisa the man and I was going to young boy Mr. young boy na young for business if you car you can there much okay and I do have your car oh maybe you want to be so we will do balance okay and the woman mine and I wanted to 3,000 baby do okay 3,300 so I say 3,300 3,300 my list ni na 3,300 ni na wa ha my list na the baby ade come number talk asa and the area adwuma ni na wie no and I isi wie adwuma ni na wie sika na account and man tran to no the other man na ye de and na aka 17,000 visa na to be busy 15,000 the boys no aji e ka zo mo content dress o ma ye no o mo no music no e dos do ti mi shock na from bi ga na mo no ajuma na ye no ni ajuma na mo ko days ya no mo ko ana o kan na mo si da yo nso ko mo days ana ka zo ni yo mo so no mo fa tire me de mo ko ye no mo fa tire aba kwa jeji bani me jeji ana kaka za ni ma discredit edi o ko ni ejuma ana kaka sa ya na mo ya so mo jeji na film je na mi ni se president so e bi on vred mo ira no edi akwara za o mi so no bi sa question ba ko mienu bi na papa kwan ni akata so no so pese obi sa obi enti no if say enya 11,000 8,350 aka wo dia in your mind no eska sign na aka wo sign ka odema Mr. Cranton a o fra ne kan ya wo se won pe na afa yo fra bia na wodi wato wo de wadwi mu pa de ni sika sign na wo ho sika na me de be ma no e ka 2,400 ni bi tiwa enya 1,200 2,000 pa ni nyina mba ne ho jense de be kana ye ti o ka ya ye de ya ji na ye ti ye to ye sika na ya ji na fu o mo ni ya bi ya bi no ha bi edi be ji bo ya ti mi di for di na ye sika ka ji na ye che no no and I said, more when your mother walk out, I said 35,000, no, we are not bringing 1,000, 2,002, the NSA, Koye. Now, so now, and I can't it's kind of, I do not
and you know, I don't know, I don't know, 5,000. Okay. So when you watch it, not just watch it 3,300. Matthias, no, also a question be so my name be so na yin anoma ye. Okay. Papa ka. Kwamra. Asema wo kan. Ma wano nya den na e bia no wan. Kasa di let me see. Asema wo kan kan kwem. Adwuma no kama ye kwakwa wo betra kumase ha. E na wo ma wo de emesi no na ewe no wo de ama Peter ene apia e na omo ye ho adwuma. Wo de shame sasa me mark yo na wo ba ye mark bia wan fa bibia nsa. Wan fa bibia nsa wo ba ya wo ba betie wo betie sika e se omo tua pepe. Won ma na o jiska na o de tua omo ka mre kwa na meni ho. Me bo a. Me ba jo ma ndi jo azumu. Me no ko re ka re me no ko no se adwuma na ye chem miensa me me de ba ko wo de miru meti ase. Sabe ya cha ya ka ya sa me de se ba na adwuma nko na me ye. Ye ni ke mu ni eza ka me ye sa adwuma. Me ye sa adwuma. Ya ni ke mu eza o. Ye ke mu ni eza. Me si benda, me si carpenter. Ba me si for ni tu omuka, de be ka no. Me na carpenter wo be me si. Me e tua me si for ne ka. Nti de tua omuka na ka 100 million ka si e dia. E be ga ka na boy. Ya kana sa me da me discount de ma Peter me Peter na ye one ana me one o me ana me tuma ka de ko na Peter na ye dia me na mo ye one na wo de amienu sa na ye twa no me se wo de amienu na me de ba ko nti me se wa ko na me ya me sika sa na ye ka ya me no one trust me ana ye sa ji ye ya di ye ye ko ye juma no me ya che dia kan ti ye ko ye juma ni ya che dia kan ye ga ye kan ye ko ye juma na ye ti ti cho mo ni kai boy hunu na de ka ne ya che ega ana oka wo wi na oka chem sa ka sai Thomas ka ni Peter ka me na ma o pesa o tia ska to ka chem sa ni Peter ka me na ma osi o tia Peter ka no o ka che wana o fre wana wan fre me tama o tia me ka na me ska no minimum dia so Peter o tia Peter ka na me hwe o tia Peter na ma o ma me ba kuma sa adwuma bi o da kodwom me bo a ka no kre ni ma o ba kuma se eva wa ka chem sa adwuma bi o da kodwom te me ma da kodwom o ka mi ni bo a o ni mo ka chem sa adwuma bi o te me ma mo nka se bro ye Peter no ne Peter no ntre days o de be adwuma no ni ma sa so de ba ma sa no de adwuma no ma days o de be adwuma ni skara o di firi mi ho ani balance ya ka skara mu a awaze ye che o mu na de balance ma mi Peter mo no o mu na skara o mu na adwuma no ye mo de o mu na de balance ma ye aye ni ti o mu de ere e ma o mu ji me si sa je no so za ja adwuma na e ko ye no Peter mo so o ka sei abi akwa ya badazi ni adwuma o mu sa nko fo ni pa 4 ni na me fro mu na badazi ni se o tia ka me da ka me dani ya na wo mi tia o mu ni aka na kapita ni to bu sa ska kwa se ni nyama na kapita ni ko ska se ni nyama na aso o se apia ya dance ni amede o me apia na ba ma yo enti kwabne o ma fe no o me na enkomo ne ka se ye di ni nyina wo efidie no so a emre no kra ma ye fine ha ebe emboa ye nyina enti wo de wadwi mu pa de sese ya ka wodim se wo de Papa Joseph sen ta mi ni se me ni chema obi abela ta yin tu me ni ye so a se wo do se di bu so a me di kusia me sna me budua oh simple e ho no wadu because what the appear we just what the kwa duro so no se no me sisi na ka bi wi we just ko duro so ni ko mu so ono ko ni ni na kwabno do ko he odi ni ko ni ko mu ayi bi a apia so ndi o so mu pe ra kuledu we just go bo mi ni na o mi di fa o so odi ni ko krom na mbi odi ni ko kuledu o ni na ko bo mi dia we just na to o pe mi di bo mi dia sa ko so e ko tu wa na mo dia no o kwa no ka chem se me dis ask da chi dia o be bu mi mago wo de madam se o de madam mama ka dance ona o fe na me no Aye eduabo counter duabo boa me ma mo ndio wo me ka je mi se me ni o we da go ba ko le duo sana baby o so de ma ko ni ko mu so kwabna o se me anka wo do wan hwe no wo so wo de na bosom so no wo de o be ka che se me boat ya me de ni ga ga de ma bosom be wo na de ma ko ku le duo ni na o be ga ga ni ku first one come number choma mintie we now e dey na hu sanka papa pe so bodua wọ́n fẹ́ ẹni ẹni gbé mi di àwọn fún ọ̀sùn sẹ́yìn mi di àkókò ìgbé mi so na wọ́n tún gbé
I'm going to tell you about when you capture or something is going on. Okay. I'm can't have you. It is a room quiet like a media. I told him so science here check or bold, yeah. I'm not a friend of Catherine. Okay. Maybe for I'm not a friend of Catherine there. You may need to walk with them, so I could do what I'm here. You walk with John. Okay. And I didn't bring across the home. I'm saying, Ninja, never out of it. I was really be a buy. I was still crowd of other way, and I did. Oh, Simon, I told me to do it. I never my German. We'll give you 7,000. You hear me, my 10,000. Kwabna. Fiti sa issue we esi ye no. O sign Joseph aye bi aboa. Me ne ye Papa Mama Uba wan zero before my back. Now one just do akoya adwuma. Meme ne wodi akoya adwuma. We also nka. Me do akoya adwuma. Wan zero before back. From that one was me. I don't know. My Puma. I am do go. I fa. Ku je I am do go. Me no nkoya adwuma bia. Na fa. Enye ko na wo gba na wo ku ja for my brother na wo do ni ye koya adwuma ko nta adwuma na wo ku ja no ma ye na. Ye mbisa afia. Na kwabna mpacho ehin na wo sese. Ibi ami wa kupon. Ekropon, pacho yin fe ekropon. Masi kofodia. Hey ya. Okay. Yo, me pacho ye wie call ya. Ye be frɛ na ye ni ubetimi aba na nka ye nsin kodwane ye hwɛ ha ye beti ase be si aye adwuma. Ubetimi. Mate. Ele muni problem. Omo ai mo je adwuma ma mi ni na no mo. Papa pacho mi ana me ni kwabna nka sanwe ye wie be ba o. Kwabna pacho mi tie o. Omo di adwuma no ma me no. Koda do ma me no. Ene nipa obo ni se adwuma no. Okay. Omo nyina wo. Okay. Ana za nipa na so ne ono so ye adwuma. Okay. Bango for ka chi omo ne ye adwuma. Enti ene de pro ndi ani. Mate, eti mpacho ye wie be frɛ na ye nyina ya hwɛ no kra be bia no kra ne da because ye pese ye di asomdwe eba na ye hu be bia no kra ne wo na obi. Me ara ya me ya re. Me flow for dalet. Okay. The flow of a ballet, and I offer as a woman. When you see that, you see that. Okay. What the name of family who could be in Jessica. Now, Miss Canadman, a person out to our market, and to pick on us. Oh, if I'm a man, who can't offer to reflect Milan, if you won't go in now. And you did me on a crowd, it didn't go on with my judgment. I'm glad to have my to okay. Okay, it's yeah, take the answer to know. I do me pato ye dwumadie ya e bo no me nsan ye bepon ye pon a wada o ma ye befrɛ na ye nhwɛ o ma wabobɔ mu din ni nyina wo mu won obi ka na asɛm adan sidie ntina ye to din no sɛ be ye nyina ba mu a wodie nie na asomdwe embra why na wa ka o se wo fa no se be ya wo fa ya odie bia no entina ni mu why ti ye pon be fro mate ye da se papa so say ye fro wo je yen so na oni yen edi enkommo ai sa na dwumadie no ete tension no ana pressure no ekosoro kakra na at the end of the day no de ye pe eye asomdwe na ye pe ewo mu enti papa Joseph kasa ni no se yen frɛ Peter enti Peter eba kwabna wa homa no so okay enti Peter na ba homa no so enti my Mr. Peter no kra onim o efa asemu apia good afternoon Mr. Apia afternoon me ba cho hoye yo ye bi komo bi ewo Akoma FM ewo kuma say na woni abom sa we dance for e na ma ya for eye Joseph Manti e na kwabna almost I the friend Joseph Fire Busia. It's my own Busia. Now, we don't come now. Yo, almost your way, you may be a match what's a cam, you, and your patron. Also, a quiet, you may be on it, or not, 11,650. Okowiase no kwabna ma mu 3,300 enti dia aka no wa bɔ kwabna from 2021 abepem sadre ne sankae ye fra kwabna so o se eka onim se wode ya se ya 1,200
na omo kan nyina wodin abam me pa chaw enkomo yi ne tofa bom no no kra be na wom kwan na nka ayabanta abom ni ni ka na ko na ko dia ba dia ko we de sentiment ni ni ko ma na ko okay me bo ni na ko ye juma bi oni ahe na ni ko ye juma kwa bina na se ebunia ka bra no me ko to bi fere okay me ko to bi fere ka ma bo me ni na do mi ye juma okay Performa muito fora de, não é nem treino. Não como não se faz isso da, pode na cama de mim toda na cá, é nada não com cama. Eu vou colocar o documento lá com a biblia com o ei, da biblia com o co. Vai na casa agora baco. Para na casa não tem. Kwabna na casa o bem apoio go. Minha casa, eu não me canto. Eu vou passar. Okay. Hello, Kaka. Okay. Okay. Mr. Pia kasa kakra be ba wo wai kwabna. Okay. Papa Pia pa cho kasa. Hello. Me pa cho kasa na ye ti o. Kana da wani de. Me papa ne ka je 8,000. But no be that they need to amount to so come on to and they need to okay. Okay. Ona bana boy na ka sa me particular no. So, we go to life together and can we need to know that kana da. That's not about our political manager. And the member may or the baby that a long problem that Kwabna ni bibia du pen. No, from the mapra ni reka na yana duma. Na waduma wo so ba yana duma. Oni ni pa ni ni on the bed ni pa serious. Ade do o ma me ya me te kwa na le ma pa ti. Ekino me se pa ko me ta me te ni ti pa tempra o me te kwa me te kwa ma pa. Oh, ade do maybe I don't know the college. And I'm seeing him no quiet, me nim no quiet be out to chem kakra na obi ehu no kra ne be de eda eden na be si. No ba ko oga go be papa na go there. Ama no ama me ka ba ko ni ya di me ko di ma pen. Oh. Enti no no ana ko me ko ti ni papa na go ni be plan dem. Ana me ajo wadwume. Na me ho ma ni dia me ko de na do kan ko na ni me duma o. Ni me duma na me me fam. Okay. Ana le obi na ko na wa yo. Na me le ti dai. Okay. Le ko ya me de ka fo no. Ya me ni ko me ti ya. Ndi ni aka e ka me ka me fo na da because you stretch you think onja e na mo fa. Yo, what Papa Pian, so I back you. I love you. Papa, about the car, looking at the I would like to have a million on our population. Look at it. Every time I see conference, I'm not going to come and meet him. I'm sure part of it. Abi ati
Mr. Apia kwabna Mr. Apia ya da papa ya wi ya Mr. Apia ne de wo so ka wo ono so do ka say o ma mi da se ta se o ma mi ko ye ayi ma no be e ko be je ma ze for ma ji bi jam be na fa okay yo enti kwabna se na mi sika ne pa asumdwe so ati ase ye mpese we si say ma me to no so me ka me bu ko gude ba me na ma je adwa ma mu no mu se dia mi si o mo ko jina park so extra adwa ya ni adwa ya di o da jina ne me ba wa be pi okay o me adwa na ko pi so me de ma jima de wo ji a me bu wo ndi me kai because we azana scan azana ni ye ma ko ha obi jo so me azana ni ye ma ko ma se kai issues na pi inta mi bi da se appeal ta me na me ka ta se mu na me be ko chere o chere na wo ni no ma ya pa do ma chira no pa no nkono se me pa cho ye mpese ye be twe ne tintin there be Mr. Etu de nyame ya do ma chira no pa no nkono se obetimi ahia ye wa hanke be ye de papa na ye nyina ye be bia ye wa masi asokwa ye ne shopping mall na ne di hwe ni mu du mall ho na asokwa Atonsu road Atonsu road o de okasa wo papa wo du mall ho na ye office nso mall na ni mu wa why na ye fa asumdwe ntu be bia asumdwe na obi anya na asumdwe why ni obi eni asem medase mitia ni nika request anyina ma o ona on lucky on so ni ka ono mo na adwuma okay e obi awa ka price a oyere oje ke de di ni ho na ehu ona ye ma no so a meto e di adwuma na on so ya we all right meto o de to di twitwa na de ni ni ta se ko ye ni na ono ya we che kra dia ma most times e bi mo hono ma asem ne ba se kra ofre no kra na ma me to no ni ni babo ni ba na me ya za ba ni ya ni ko bna bia me ni ya e ye kwabna papa wo iti ka o ye kwabna boni anke be ye me ya papa nti kwabna nyame ya me cha no pa ye be hwe wani na mum ye pon so a ye be san afrew na why you da say matuma home sweet cereal legume mix ebe ma Tom Brown papa edi ama ho ato home sweet cereal legume mix yeda ma say wo be boa ye say fa Tom Brown enkoma prison na ya chede adwumedie na ye no we Tom Brown wheat ewom emu ewom na soya beans enso ewom wo di si jab so a 30 minutes pepe na aben wo pesi chia fakakra gum milk anase enchine na odi bi egum ompemu bia nso odi oka wi a obetimi edini saa emu de papa ubenya bi ewo poku trading KJT Dr. Mensa Edum PZ KO ebuakwa ofenso tanoso na atonsu we empenyimfo di enkradi emrewadi enkokradi obetimi edina nopa ewia enwumbre time bia opese odi home sweet cereal legume mix bia obenya bi edi Tom Brown enye bibi huhuhu bia Tom Brown ya na sene esi aye no kwan hwonko so no entina ye din no so desa no opedodo etu aton ewo shops anase wo pe bi de akọ supply schools ana business ya na ye koye omadoye ya fre omo ewo 0246 697358 0246 697358 ena 0546 921728 Tommy Delight enso ma yeduane edi ama ye ho atoyen enne sika ho adin pa na so Tommy Delight se fa 20 Ghana cedis bra ubenya jollof rice edi fried rice edi assorted noodles ubenya bi edi banquet tilapia banquet okra stew ampesie ni nyina ubenya bi edi e Tommy Delight on shopping mall second gate no na edi enhwe ni mu enti yesrewara ubetimi akoho na wakwa akodidi se opese udidi wo ho opese enye delivery services enfa ema so akwanya ewo ho Monday to Saturday 12 ekopim se nondu ebebo enwumre no omebie na kwesia down so 2 o'clock ekopim enwumre no wotwe enso omo ebia omo eye adwuma fre omo ewo 055 252 3530 055 252 3530 na 054 8327673 mo fanche papa no konfo hu no TV so no mo frefre saa e na otwitwa cameras na nim sampacho obi afre wan sorry why make us an intimate me impromptu yes ana on nam TV na so saa ntimpa macho mo fanche yen mo friend mo njai na ni abre o danka o TV so danka
cash out enso ebeboa ama wenye ska fa phone no na dial star 439 hash star 439 hash na pick number 6 no Akoma FM o pick e no na afa utwagum sa utwa ba ko bia 5 Ghana cedis twadodo ogum na utwagum a ubedi we Ghana Akoma Sir John Ocheska ni bi 2000 Ghana cedis na nkofo ediko Tony Best Akoma mre na ono so eche bi ho yenso ye sorry a Akoma Sports on betena se a omo beche bi ho we Media General Radio Entertainment Limited and a National Lottery Authority and a edisa dwumedie ediaba we enya frakadam bia ye se utwa ubedi entitwa bi na ubedi Glam by Tina Makeup onso be sesi ho ama ho aye febronye bebe baby a ukobia mo amokwa carol services ahodo birthday parties live bands ahodo bibi a ukobia na opese ye touch up kakra edema no wenim eyefe e boost confidence a eno ansa obe fretina no we sesi ho baby a wo bia within Kumasi ha de frɛ no ono abeba ho no ababa be sesi ho 0544 466280 0544 466280 eye Glam by Tina Makeup yankoma ye boy also pesa wo kire wadwen e wo ho aye numbers no eye 0243 114497 0243 114497 na ye twa ye ho ba na afedie wafra yen na yabo enkomo nti twa ye numbers no egu ho 0243 114497 and na 03224 98035 trot wo ne ye ye commercials mienu bi aba ye ba na afei mo so mafrɛ National people no afraid parent no be amfie na eno abi no support so we beg you say whilst you are living just let us do about 10 or 15 yards for you. A yard goes for 50 Ghana cedis. We are begging you. Yes. So at least if you give us the go ahead, so that within the week, you my officer in charge, on a day on a bread. Now yes, you can't cry being a film. Now yes, you are a day at Damas. They including some of us and then our dependent to come and do a counseling and follow up. All the way to the house for dispensary. Then we have our 8th bed and the ward is there. We are there. So when you move away, I'm a car, I'm a staff, I'm a car, all the way to social media, I'm marrying. GH. Isaiah Kelly. Ah, on the horn or down? On the horn, to see horn. No, if you are what? What you never saw you. Buso ni nyina enne adoye a yekoye ye e wo Kumasi Central Prisons Akoma achede Christmas njumedi a fibia ye no we enne ya anya mekunafo saa na fidie ne ese epese yekoye ye nuanom a omoda prison no so adoye intimoniama mode bre yen musika mode bre ne de atoto niama nyina na ye de koye omo adoye no we part 1 part 2 no Menshia Prisons me who media house bia oye donation or say ochemu mienu da na wako Central Prisons na wasia Menshia Prisons I just say Akoma nkwa na yebetimi aye sa ade we say nti mu amode bre ye nyina amode musika bre ye ye da mase papa na emo mi si ye wie ye dia etoso ne kechie ne de ye ko otekoko so asante hini na nkasa sabio ni mfichire Menshia Prisons ho na ye ko na yenim sania
musi do asante hene yenim senya musi bu asante hene na ono wa ne compound ho na prisons no ewo no yesre mo asanteman Ghana man mo baye ye na doye na so kra ne fa ko ma manhia fo na nim se central fo hu a omubu bafu papa because omo ho na yekọ na manhia fo de omo ho ebetwitwi ye we nya adro mienu 2 bags ya bay akane nyina be ko central so ebedru ye no yakọ central ewie nti o se de ko ma manhia fo baye ya doye ne fa ko ma manhia fo ati hello good afternoon. Hello, Aunty. 1937. Because Eke Ghana Bea. Ghana Bea, yo, Pacho Yentie way. Name Baba, your carbon. Abono ye 1st January, Yami Adumwa. And maybe a true. Yo, I am Brami uncle. Now, Ubashade Name Yakwe. Ah, Ubashade. I cocrato now, Nana, the Meko. 1937 Pacho Trasso Nayonkwe. You have a candidate. Oh, we have your name, we are a city. No cray. I have no candidate. Okay. Now, so I send my mother. Yes, yes, tell me, I need a mission. It's a comma. Okay. If you're calling, you tell me the other solve. I mean, we are saying, no cray. About the account. Amen. 1937. You, I am Brami uncle. You bet to be a dry lake, no matter Brami uncle. 0243114497. Good afternoon. Afternoon, Papa. That's all here. Aunty Bea, yeah, then Yamias, that's all you. Me want to pick up a plate. I think it's true. In the manner all of them, no claim in there. Obiani Zoom. Now, what and passing I knew to my equity, then to out to the ma. What's it, Panchia, Ija? No, what you say. And to the band of Nasa today, only the count. No, nah, what's it, even the new voice. If you have some notes, you know, okay. Now, Obiama Kennedy. Okay. Now, I bet so about Baba Kennedy, I will care about the baby. Let's start to the man will be that. Yeah, that's it. I'm found there, about another Wolfie. What there are some now, what the pepper to Obiana, my after the years ready. What of now, and we have much now. Okay. Now, you're far from the Shina Yama, Omoya, Adorema, in the Antophony, now, so one na yenye bibia asumje meda matu ayo ya dasi wentu menjinado 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Akoma FM yo me pacho Akoma FM yeti na me apena me bono mana re correction you're correct. Yo 0243114497. Watch my TV volume, no go for my. Hello. Hello. Yo, me pa chodi baby how ka sefi. You see my patch my TV volume no go for my. Yes, Simon, yet you. Yo, Simon, yet you, Kasa. Simon line in Koye. But your friend, I will share you from TV. Dear, no, I'm out TV volume not from radio, so I'm an from size and not muti. Hello. Maybe I good afternoon. Afternoon. Yo, Udi baby, how Kasefi? Tamale, yo, yet you. Yeah, that's it. Maybe I try until you can hear. Time. Okay. You started from 12:30 to 3 p.m. By 1, now your TV. So where your TV so where your social media handles no Akoma 879 Facebook or YouTube and also when you honum why
you can say. Let me share the same called you could do that. Let me just and the company says, I don't know the color women. What's the mission? I know why you're late, where you may well. That's the same then I was late, quite you. I am yeah, that's why I mean, Sean, and one my shine late, why, and everyone want to. No man, what connect to Facebook or now YouTube, why? Or so to me, I know I late, Debbie, and good afternoon. Afternoon. You, maybe I told you, maybe I Sefi. You can say, Nungwa. Papa, now, or the Aunty Bea, but your papa, hello? Okay. Okay. You can show me that I'm a penny mama. Where you are coming, I'm not on top of the baby. What want to for the baby? The great Yambua. Hey, you can I'm pretending Bamu, but your number, oh, number near say. Mommy, why? Yo, me patch more fun behind the scenes. Now, munching number, need money funny number, and to just sign. You know, if you are coming, I saw you more pint. Yeah, Joe number. Hold on, why? Hold on. Mommy, why? Oh, let me bad. Mammy, no, I come on. And see a virgin number. Now we are now in Akasa. Why? Okay. Wait to me, engineer. So. Okay, inti atama me se wutie na sa number na ofre na sign free why hello good afternoon Good afternoon me pacho di baby akasefi hey and another region for you no na shubom ya da se mo hwe na mutie me pacho bisa o Mami agrada send me now na see a problem na se mahama we nia o be jai e me so fa na go so no enti o be jai and there someone ka wa ntimi nyia no ma why enti e dey ko mo no na dia no ma me ka bi ma e dey no see program no e dey say e ya babu no mu ntiri so babu mo jan to agrada wa be kasa wa kuma mu nsem so good afternoon yo me pa cho di baby akasefi Accra, Pacho Ding. Ima, yo, yetio Ima. You can say that nation with that you say. Oh, Shabina Wokasa. Kasai, and I am common na yo dana, men am who your friend our friend. Nana be like a year and I try your common. Shall I say? Papa, no. I'm going to say, what pressure comment, not for pressure. Hello, good afternoon. I heard you. Oh, Nana Bila Unifiso. Hello, good afternoon. Some boy, you're too. Akoma ni papa de ba won won ni ami no so wo ya go bi like to go dem no mo so bi akwa na no na mo de mi tlape na so ko ni mo ka ni yen ni me patro na obi ti papa le ka me patro you ya da papa ya ne kwabna na di nkomo we are hoping say your pony a friend na on that day na so baby abotoyem ebeba yedase shamu nyina amadoye na amode breye ni bi so na yeso ye de akono next week ebe sign de another one na ebe kwa akoye no so abekire mu why yedamase ye shamu nyina 0243114497 hello good afternoon afternoon Aunty Bea am of papa bi me pa cho ho ye de na do mo captain Bengon captain yedase wo de bia utie freye yedase papa captain wasem fucking me so pe wasem fucking aduma na ho ye na o ye aduma efe yedase amu tipa am sure irade ni ye boafo o say
Ugobomo dia na tagi abona na ho anwa ho papa ya oba on chen ni ho anwa ntebe. Sisi. Me pacho. Na dia fi because we abo enne. Enye mwa. Okay. Captain Pacho yeda as papa pa ye be fa comment be mienu na yemfa dia ka na Embra studio. 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me Pacho di baby ao kasefi. From we kasefi ko phobia. Oh, so Pacho yeti o. Adwuma na ayeje no me okay. Papa na wote ho no. Papa na wote ho no. Ka stay benda no. Adwuma no se eyore na kwaji ya anka wonye no ye. Okay. Na adwuma no yaji a me wo bi achi ni se wa kwaji adwuma no. Ebi a o bi asi. But you can offer so a kwaji 35,000. Okay. I think I want to kwaji ya nke ko tena hu. Ọtọtuna hɔ na ne kapita ni bi adwuma no ma no no yɛ sɛ kɔmaaki ɛna ɔhwɛ mesin fo no yi kɔsɛ sɛ mfasoɔ ba a ɔmo bɛkyɛ nti 1,200 no noa ne ne sika sɛ wɔgye kɔsɛ ne na adi aboɔ ama adwuma no ayɛ ka sɛ nipa no gye adwuma no ni hɔ ne gye adwuma no bi de ma boys saa ne megye ma wo na sɛ wodi aboɔ a me sika kɔ ɛkankura ne ntua ntumi nyɛ me hwee because of sɛ adwuma deɛ no ɛɛden nipa na ɔgye adwuma no bɛɛ 35,000 ne bi kɔ ɛbu 35,000 but ɔno atene sɛ okay. Me pass out so about betchim sa na mo ankasa say gidie na ya na e wo mo ho na ankasa so gidie ni so we yes it so bi kwaji adwuma ba you ni wabo nti okofa say ye ye na ta say mu emi ya bi ni ni ho all right yeah that's it 32,000 no yenya nti wadi tari nti na kananya 40,000 so ni ni ya bi ya bo bi anu all right yeah that's it nyame shi so about betchim sa last caller. Hello, good afternoon. Hello. 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 Yes, good afternoon. Afternoon. Yo, Udi baby ao kasefi. Me bacha mi perfume kwanza because me ka perfume kwanza. Yo, Udi yo. Me bacha me pesa me obi kasa. Who show TV suti mati Rama yeti o. Madam Pacha me ba ma ba so mu program no mu ya de pa. Yeda mo ase Rama. Na beta yo. Aya na omuti omhunti papa yi. Nkomo ni nyina na sese kwabna de oje tumu say 1,002 e ka no wodew. Na munji mu hu endi sai na mo akasa mu niama no musi ye mo niama me no yi beginner ni nyina me kwaye je adwuma bi me ne obi aye adwuma bi a me the list to oba wu say date ni nyina ani price o de mam nyina krata no fitama from 2001 na ye me sha se no de be mam bia na ma tro na ma bo date na ma tro na ma bo date enti amount na pepepe na nam sese na amanfo si kan ne ade tina me yede meja maraka nanka ye hwem dia kasa 3,000 to 300 no and 50 na no pepepe so de ma because adwuma na achim me sa wa fam mienu nyina ntimi anso sika o kasa asa aboka me dia me ye me ankasa me dim bi me ankasa me ye adwuma ne bi me mfanto nkwala so me ma adwuma me ye obi sa me boys nyina me ye wa na ye wade ente say ne krakra no kama na sisi say no me pam no twa no say o 6,002 na on fam mremo na asem fana eden aban no nyankopon baji sa bre ne nyina sika na afri no say ade me control there bi o kasa ade na o body dua o ana o kasa ade na o body dua so wo fast no so fa me no fast o so o ba panyin ono kasa o fro wo fa ono na fa fa enti me no se na o si kan any up and down am say pam no twa no me twa so on the 1,002 ni mbre na one day off asem fana asem ko me nyɛ nipa me twe asem dendenden ye da ase papa ye wi a ye bedi enkomo na ya hwe bebi bia asem no ebekɔ akoda enche bia na ye di dwumadie no eba na wie ye na ye fa happy birthday emfa ma enuanom bia nyame adom ode afe aka wono emfie ho na ye fa ende dwumadie no so emfa embra na wie ye de di kan ekɔ ede ama sunshine jemfua asare Sunshine Jemfua Asari Uko School Methodist Community School class
wo KG2 we every o mama Mr and Mrs Ofosu Asari ho omo say omo ma happy birthday sunshine Jemfua Asari, happy birthday to you. Dear etoso mienu enko enfama Martin Asenso Kwatin also enne wenya infie 4 years ena udi wawoda we every o mama eye Priscilla Somwa ena Fosu family ni nyina ena o papa ana o grandfather Michael Ofosu every year omo say omo ma happy birthday. De etoso miensa elko ediama Ransfield Opoku every o papa Opoku Justice or say omo happy birthday Ransfield Opoku o papa Justice Opoku or say yema happy birthday emfa emano ena afei so Abina Gloria o ye pharmacist we enso every wunua be ma ho Opoku Justice or say yema happy birthday on show nyame ehya mu nyina na onye mo kese de makoma ehwehwe no ewrade enye emfa emamo ye sai agina ye manager so any edwumem hampanyimfo any akoma mu nsem production team nyina e de aseda kese pa e de ma enuanom a mo beboa yen eye Akoma prisons achede no enne nyame adom yetimi akoye kese pa na ewom na ye central prisons de no eye momoa madoye musika ene mo mpaibo ene mo nkran sha mo de hye yen ena yetimi ekoye sa enne de no diaka e wose ye final one no 24th December ebnada edi yenimi adomdom ye na diaka bia no so ye de beko akwa wo mtimu amoboa ye nyina no ye da masepa papa na me se ye wie ye efi sa abre ye ko bia so sa wo so pese wo de usika ba wo de waye ye de ba ne ka ni nyina bom ye de ko a akwanya no e wo ho ye momo number no ye 0530 507849 0530 507849 edi abeba no eye Akoma FM so opese obeche ye niama nso a wo fresa number ya na untimi fa niama ni embraye na wo frɛ na ya ye baba befa bebia wo bia no ye baba befa sa enso ena ebia opese wo hu bebia Akoma FM ye wa ye wo Kumasi asokwa ye ne shopping mall no main entrance no ena edi hwɛ nimu abron san kese esi ho obedu na Akoma FM ebo enimu wura ho ne kase ope Akoma mu nsemfo no ubehu yen na yenso yabo enkomo production team members eye Nana Bila Kantanka Spatus Kojosa Akode Beluchi Emmanuel Kwame Vadi Era ena Peggy midin Eddie Beatrice Piogabra obetimi afra me Aunty Bea me sorry ye the sports ebremo enyi we fidie no emfiri ha yedamu nyina mase